twinjire muri Chelsea turebe tuganire kuri Chelsea turebe nyuma y'imyaka 3 Deus equipe iguzwe ni imwe mu makipe yashoye amafaranga menshi ni imwe mu ma equipe navuga ngo yari maze kuba ubukombe n'uyu munsi n'ubukombe mu bijyanye na n'ibikombe cyangwa se n'amarekord n'amastatistike y'ibikombe yaba mu gihugu cy'Ubwongereza yaba ku mugabane yaba mu Bwongereza ndetse no ku mugabane w'Uburayi aho isanzwe yitabira ni equipe yari iherutse FA Cup 2018 2012 yarayitwaye 2007 yarayitwaye 2009 2010 League Cup yari yiheruka 2015 ubwo ndavuga bikombe bya mbere ya Bluko ni ikipe mu bijyanye na Champions League yari yiheruka 2021 yari yayitwaye 2012 bigaragare ko ari ekipe yari yatwaye UEFA Super Cup 2021 yari yayitwaye na none 9 8 nimwe makipe navuga ko yabaye successful kuko yatwaye UEFA Europa League 2013 ndetse na 2019 ni ekipe yatwaye UEFA Conference League ubwo reka Conference League nyirengeho yatwaye UEFA Champions League 2012 na 2021 ni ku ngoma ya Roman Abramovich itwara UEFA Conference League oya UEFA Europa League 2013 2019 nukuvuga Roman Abramovich yayihesheje ibikombe bine byo ku mugabane w'Uburayi yayihaye Champions League 2 2012 na Europa League 2021 na Europa League 2013 2012 yatwaye Champions League umva kubyagenze byagenze Benfica 12 Chelsea atwaye Champions League umwaka 12 13 ntiyarenga amatsinda Champions League itijya muri Europa League yabaye ya gatatu icyo gihe ntiyari komeye yari muri championnat yabaye ya gatanu yari yahindutse kuko n'abakinnyi bari bagiye benshi ba Drogba bari basohotse uwo mwaka irinjije abakinnyi bacyarwa irinjijemo yazanye abakinnyi bakiri batoya b'abana ba Oscar ba Eden Hazard ba Cesar Azpilicueta ba Victor Moses bose bari abakinnyi bakiri batoya uwo mwaka ihita inanirwa kwikarifya muri Champions League nyine ngo izamuke muri ebyiri za mbere yagiye mu itsinda ariko ibi ya gatatu ihita muri Europa League rero umwaka n'ubari ya kabiri n'ubari kumwe itsinda rya Juventus n'andi makipe nibuka neza ihita iri ya gatatu iba ya gatatu rero iza gatatu kiragiye zahitaga zimanuka zijya muri Europa League. Okay, Roman Abramovich yasigiye ibikombe UEFA Super Cup ya 2021 ndetse na FIFA Club World Cup ya 2021 muri rusange yasigiye ibikombe bitandatu byo ku mugabane w'Uburayi yanatwaye shampiyona ibiri muri Premier League yatwaye shampiyona izo Roman yatwaye izo Roman neshanu se eshanu se Roman Abramovich yatwaye shampiyona eshanu ariko na Chelsea eshanu enye eshanu nyama 2005 2006 2014 na 2017 harimo indi neshanu ese 2009 okay neshanu Roman yatwaye champion yatwaye shampiyona eshanu yatwaye Premier League eshanu atwara Champions League ebyiri atwara Europa League ebyiri atwara FA Cup eshanu yatwaye FA Cup ndumva arimo cyabaye bike ndumva hagati ya FA Cup na Cup z'ikeye reka tuvuge shampiyona atwaye 2005 atwara 2005 atwara 2009 2010 atwara 2014 2015 2015 atwara 2016 2017 neshanu Premier League so yari umugabo rero ateretse Chelsea Benjamin ku rwego twavuga ko ari standard ya mbere cyangwa se class ya mbere y'amakipe akomeye ku mugabane w'Uburayi burya gutwara shampiyona eshanu ugatwara ibikombe bine byo ku mugabane w'Uburayi bikomeye mu bukungu Chelsea yari ikipe yari ihagaze neza Chelsea mbere ya Roman Abramovich n'uyu munsi ya Todi Boyle ni Chelsea ushobora kubwira abantu mu buhe buryo ni Chelsea ihagaze gute ni Chelsea intumbero zayo uzibona mu buhe buryo ngiye kugira ngo nyorohereze unandinde koza kuvunika cyane undinde kuvuga kuri Roman na Chelsea okay nta kibazo Roman Abramovich yatwaye ibikombe 21
dufate ko afite ikipe ya Chelsea yatwaye ibikombe 20 ndumva iyo ngiyo twayishakira irindi zina ubundi iyo Chelsea ni iya Romani yireke iyo Chelsea yabigiye ku ruhande ariko turi kuganira kuri Chelsea ubwo nyine hera kugira ngo Benjamin horohere nijye ndikuira Benjamin ubwo we nafatanye na Buri ibintu byabaye kuri Chelsea ntabwo ari ibintu umuntu wayikunze cyangwa umufana wakunze Chelsea yifuzaga kuzigera abona n'amaso ye ariko turi mu isi nyine yaho ibintu birashyika bikanahinduka kandi tuba mu isi yo kwakira impinduka uramutse ubaye mu isi utakwakira impinduka ntabwo icyo gihe isi wayibamo igihe kirekire ko hari izo ushobora kugiramo uruhare hari n'izindi ziza wowe ukazibona zaje kandi ukagomba kuzibamo ugasaba gukomera gusa ubundi icyambere kuba ikiriho icyo nicyo kintu cyambere kiriho gikomeye kinini kuba Chelsea yarabashije gukomeza kubaho nyuma y'ibyari biyibayeho intambara y'Uburusiya na Ukraine gukomatanyirizwa k'umupira w'Uburusiya n'Abarusiya n'ibikorwa byabo mu mupira nabonye n'ibintu ngira ngo ahari isi niko izahora ibaho ejo bundi FIFA irimo irahangana n'ikintu cyitwa Isiraheli n'igikombe cy'isi ariko isaba ngo bayikuremo 2026 barimo bavuga bati ntibyanasabye nta nubwo amasaha 24 yageze kugira ngo FIFA yipronounce ku kibazo cy'Uburusiya naho ihagaze no kubaninga Uburusiya atari uyu munsi birasaba inama nyinshi cyane kugira ngo Isiraheli nayo ifatirwe icyemezo kimeze nk'icyo bafatiwe Uburusiya bwafatiwe kuri uyu munsi iyo urebye mu by'ukuri ibyo bibazo Chelsea yahuye nabyo naho igeze ubu njyewe ndi mu bantu bashima sinkubeshye ndi mu bantu bashima kuko umuntu wari ugiye yari umuntu wari umaze gukora ibikorwa bikomeye cyane byagora undi muntu wese kubigeraho mu gihe gito n'igihe bitanashoboka ariko umugabo yayijemo afite ubushobozi ariko ibitekerezo by'umupira ntabwo byari byinshi kubera ko uwirukanye Romani muri Chelsea yashakaga no kugira ngo n'ibijyanye n'ibitekerezo bye nabo yubatse mu bitekerezo nabo bajyane nawe kuko na ba Petre Cech n'abari aba directors bose baragiye urumva twirimo tumeze nk'abantu bari kwakira indi kipe nshya iraguma kuri rya zina ariko ibe kipe nshya ejo bundi bamaze gutwara igikombe cy'isi cy'amaklube byahise bingarura ku kuvuga ngo Chelsea ntabwo yatakaje umuco wayo a winning team a competitive team ikindi buriya Chelsea yazanye muri n'umupira w'Abongereza nuko nyine rimwe na rimwe isi ntago yitura Chelsea yabaye nk'igaragaza ko bishoboka no kuyandi makipe bitaremewe gusa Man United taremewe Liverpool na Arsenal saho byagarukiraga izindi nyine zifite amazina ari aho ngaho asanzwe City nayibijemo ejo bundi nyuma yaho Mansour abijemo agakora ibishoboka byose nje mbona ko ari n'igitekerezo buri Mansour ibintu bye bijya gusa n'ibya Chelsea amafaranga no kuzana guhayaringa abantu koko bigaragara ko bafite ubushobozi Mansour nkunganiye ntago yigize yivanga mu mikorere ya buri yo munsi ku munsi bya yego yaravuze ngo nibande babizi yazanye yaje afite amafaranga ati nibande babizi azana na Romani nuko yabikoze Romani nawe akiza akimara kugura Chelsea 2002 yaravuze ngo ninde ubizi ninde uzi ibintu wari uhari icyo gihe rero wari ukomewe mu kubaka umupira w'iyo myaka wari ugezweho cyane yari umugabo wari umaze kubaka projet ya Manchester United twega Peter Kinyoni niyo muntu wembere yarinze buri yirinda kujya mu mikorere yabo ahubwo abo muntu supporting ibitekerezo bamuhaye abatekinisiye aba directors abatoza ibyo bintu byose ahubwo bakirinda ko buriya kimwe mu bintu ngena mukundiye Roman Abramovich yirindaga ko ari umutoza uzaza imbere ye amuha ibisobanuro oya nta muntu yashakaga imbere ngo azamwe ngo twatsinzwe ngo kubera ko ngo twabuze ndaguha ibi urumva ko bihagije yes birahagije nanjye ndumva ndi umuntu w'umugabo ushaka gutwara ibikombe gutsinda nudatsinda ibaruwa yabaga nta nubwo asabwa ngo secretary ajye kuyandika
yabaga ayifite asigaje gusinya gusa akakwirukana ukagenda. Uyu munsi rero njye navuga ko ubona impinduka za Chelsea hari yifuza gusubira kuri Chelsea muri igikombe cyubaka ibintu byinshi cyane mu ikipe. Ushobora kutaragera kuri bwa bushobozi bwo gutwara cya gikombe kiremereye Premier League, Champions League, ariko bya bindi uri gutwara bikaba biri kugutinyura hakomeye. Winning mentality Deus yarakivuze, winning mentality yo muri iyo ekipe ntitakare. Akantu kamwe gusa giye mbona katarahamya ibirenge muri Chelsea ni umukinnyi kuhaba uyu munsi azi ko neje azahaba, kuko iri hindagurika rya buri munsi ry'abakinnyi ushobora kubibamo imyaka myinshi utarabona ekipe wifuza. Buriya mu guhindagurika kw'abakinnyi mu ma ekipe hari n'ababuriramwe amahirwe, kubera ko wenda uyu mwaka atari uwanjye cyangwa atari uwo mukinnyi akagendera muri icyo kintu Chelsea kamurekura akagenda, ariko mu yindi myaka nk'itanu iri imbere akaba ari umukinnyi watanga byinshi cyane birenze ashaka kuba ari guha Chelsea. Ngewe ikintu cya mbere numva nishimiye kuri ibyo bintu bya nyuma Roman Abramovich, bya Roman Abramovich wese nabiganiraho simba njya mbona imbaraga. Ibya nyuma Roman Abramovich byibura ndashimira ko Chelsea hari, kandi no mu kuhaba buri mwaka hari ukuntu ijaka kugenda yiyerekana ukundi muzikaza ikajya muri conference yego se we yashakaga kujya gukina, ariko byibura niba igeze irusha ubushobozi ziriyo iki gikombe ntago uri muri bugitware. Ikaza ikajya mu gikombe cy'isi nta muntu yikeka, nta muntu wabitekerezaga, ariko bwa Chelsea bwayi gifite nuguhatana mpaka kugeza ku mwuka wa nyuma. Chelsea rwana nk'abakomanda naho ubundi tuba tuvuga irindi zina sinkubeshye. Jewe ndishimye kuri Chelsea. So far so good. Nanjye nkomerejeho warugeze, kubera ko impamvu binaba byiza nuko bijyana na expectations cyangwa se icyo umuntu yakwitega mu bijyanye n'iki si umupira yatekerezaga nyuma y'igenda rya Roman Abramovich. Nta nubwo yagiye mu buryo buteguwe nk'uko ari ekipe ushobora kuvuga ngo yashyizwe ku isoko iragurwa nk'uko byazaniye kaso byagenze. Haje icyo nakwita nk'ikiza gita kikubita hasi bati Chelsea igiye ku isoko mu mezi nk'abiri diro yari irangiye yo kwigura. Abafana ba Chelsea bakunze umupira w'amaguru, abayobozi baho buri umwe wese yatekerezaga kureba Chelsea iraza kuba hite, abakinnyi baraza kubyakira gute muri ibi bihe iyi ekipe yinjiyemo. Ariko nabonye Todi Boyiri asobanura ibijyanye n'uko baguze ikipe ya Chelsea, ngo akimara kubona ko iri ku isoko ngo yahise asaba Clear Capital iyobowe n'uriya munya Iran gutyo Baghdad Ekbir, ngo dushobora kuba twafatanya, kuko basanzwe bari abantu bafite ibitekerezo byiza muri business, bari abakire mu bundi buryo. Dushobora kuba twafatanya twarangiza tukagura ino kipe yitwa Chelsea, tugashakisha uburyo dushobora kuba twayikoramo ibintu bibiri, business ariko nitutaguma na result ekipe yari ifite abantu ntabwo tuzabakira. Dushaka uburyo twaguma na result ariko tunakoremo business kandi nziza zishobora kuba zatanga umusaruro. Igitekerezo kibicyo ngicyo baracyemeranya. Ekipe yaguzwe umwaka umwe nyuma yuko itwara Champions League, yari imaze imyaka nk'itanu cyangwa itandatu itwaye shampiyona. Mbega ni ekipe yari igifite ya winning mentality, ni ekipe yari igifite ubwo buryohe. 2019 yari imaze gutwara Europa League itsinze Arsenal. Hari uburyo nyine ibijyanye n'ibikombe byari bikiri aho ngaho bari bagezemo ku mafinali, ndumva batsinzwemo na Liverpool ya Carabao gutyo. Bari bakiri hafi y'ibikombe ku buryo yari ekipe bari bakirebera mu mboni y'ibikombe, atari kuvuga ngo ni ekipe yatakaje ibikombe. Sinzi niba ahantu humvikana. Hari igihe ekipe ushobora kudatwara ibikombe byinshi, ariko mu buryo isanzwe izwi mu abantu ko bayifata ikaba ari ekipe y'ibikombe iri aho ngaho hafi.
Chelsea niko Buruko yayisanze binjana ibitekerezo by'uko bashobora kugumana izo rezilita bakagumana bagakora niyo business. Kimwe kirisobanura mu bakinnyi uko bagurwa ndibuze kukigarukaho yaragikomojeho Benjamin, ariko ikindi mu myaka 3 bamaze bafitiye ekipe ya Chelsea baraguze Chelsea bamaze guhayaringa abatoza, bamaze guha akazi abatoza 3 mu buryo buri permanent, hadaciyemo abandi babiri bahawe kayateka barimo na Lampard na Solatari na Bruno Sotari wundi wa Graham Potter yasize. Ndebye imboni ukoresheje uburyo busanzwe bwo kureba ukareba abatoza bahereza akazi, yaba Enzo Maresca yaba Graham Potter, d'abord ni abatoza bagomba kumva twe icyo ubuyobozi tuvuga n'icyo agomba gushyira imbere agakoresha ibyo ngibyo kandi akazana ya success. Nibiza kuba Mauricio Pochettino tukakubwira ngo ntabwo tugomba kugurisha Kono Garaga kubera izi mpamvu nutabyumva ngo niwe ugiye kukubakirayo ugiye kubakira umukino, ndakureka turakureka dushaka undi. Ariko ibijyanye n'ibitekerezo byacu biri buze gutangana iyo business biraza gukunda, biri buze kubafasha. Ikintu bakoze rero kugira ngo bakore nk'icyo nakwita nka brain brushing, niba ari uko gutyo nabivuga, kugira ngo bategure hasigara abafana gusa aribo bahanganye. Babanje gufata umwaka n'igice basohora abakinnyi bose babandi bita abashampion, babandi bafite ibikombe nyine batwayemo, babandi babana babangamira, bubaka ekipe nshyashya ishingiye ku bakinnyi batoye. Kuko abakinnyi banyuma bagiye nabo bakaye Havertz nibo bagiye muri ya saison ya 2023, iyo saison nibwo ba Edouard Mendy basohotse, nibwo ba Mason Mount basohotse. Abo ni abakinnyi bari baragize uruhare rukomeye muri ya Chelsea yatwaye Champions League ya 2021. Niba mubyibuka Edouard Mendy yari umuzamu mwiza mu Burayi, Kai Havertz yari goal scorer wa finali, Mason Mount yari umu assista wari waratanze iyo assist kuri Kai Havertz batsinda Man City. Babanza gukuramo abo bakinnyi bashobora kubabwira ati ariko rero nubwo mujanga ariko dushobora kuba twabikora gutya nk'abakinnyi bafite ijambo, ku buryo babandi bashobora no kujya kubakritika, bashobora no kujya kugira ibyo bavuga muri media, muri ayo ma interview ejo twavugaga ya ba Bruno Fernandes bavuga, abafana bakaba aribo bakumva cyane. Reka d'abord tubanze dushyireho equipe y'abakinnyi n'abatoza bashobora kuba batwumva ibitekerezo byacu. Abakinnyi barabasohora bagira amahirwe, hari isoko rifunguye ryo muri Arabia Saudite, benshi birukanyirayo, batangira A0, batangira projet iri A0 2023-2024. ubona ko batangiye iyo projet ariyo yari irimo Mauricio Pochettino, ibyakunda nimenya yarabaye wa 6, ariko ikipe isiga muri Conference League, bagira gutumvikana kuri Kono Garaga aragenda, barangije bongeramo abandi bakinnyi baraza Conference League bari barimo barayitwara, bajya mu gikombe cy'isi cy'amakrebe, kuko bo nubundi bo tike yabo babaraga mu myaka ine iheruka, kandi bari baratwaye igikombe ya 2021, uze ngo mu myaka ine iheruka bari bafite igikombe cya Champions League batwaye. Ko kugira ngo bitabire igikombe cy'isi cy'amakrebe nyamara n'ababibaza ntabwo ari Conference League, ahubwo barebye ama equipe ane aheruka ku migabane itandukanye gutwara ibikombe by'imigabane. Ariyo mpamvu nka Brazil yohereje amakipe ane, nuko yari aratwaye igikombe cy'umugabane arane atandukanye yarabisangiye muri iyo myaka ine. So Chelsea rero ya 2021, Real Madrid ya 2022, Man City ya 2023 ni ya 2024 zose zagomba guhita ziza zikajya muri iki gikombe cy'isi cy'amakrebe. Chelsea nuko yagiye mu gikombe cy'isi cy'amakrebe iragitwara, inatsinze ikipe nziza mu Burayi no kugeza kuri uyu munsi yitwa Paris Saint-Germain. Ibyo rero buri hari ikintu cyitwa kuba ari mwe bantu mukoze ibintu bwa mbere. Nkunda gukoresha urugero rwa Leverkusen igeze kuba ifite forume ya equipe nziza mu Burayi ikomeye, ariko inanirwa gutwara igikombe cya champion. Abantu bayibuka nka generation yabaye nziza ariko yabaye lost, kuko nta kintu yigeze isiga, yageze finali ya kabiri, yageze finali ya champion ariko ntibyakunda. Ariko abangaba aba bitwa ba Andrik, aba bitwa ba Grimaldo, abitwa ba Zaka, abitwa ba Patrick Chiki, amafoto yabo bayamanitse muri stade, muri dressing room ya stade bayometse ku bikuta, kuko bakoze ikintu kidasanzwe bakoze bwa mbere kuri iyo equipe.
uyu munsi biragoye ko ikipe yatwara igikombe yitwa Real Madrid yatwara shampiyona ngo bajye kubambamo ba ridagurere kuko harimo abandi. Ni ibintu nyine bisanzwe gutwara icyo gikombe, ntabwo bikiri dream cyane. babashyiramo ariko bashyiramo par saison, ni saison abakoze bi saison abatwaye igikombe ni saison, ariko bara Leverkusen nungane bana n'abapiyona n'abantu batangije cya kintu abo kwa Leverkusen bakoze nk'abapiyona ha ariko nabyita pioneers baremye cya kintu nyine kitari gihari. Chelsea rero nayo kuza mu gikombe cy'isi cy'amaklabu gutya bwa mbere kibaye kivuguruwe cyitabiriwe n'ama equipe menshi yo ku migabane yose, apana kuvuga ngo ni ama equipe 8 cyangwa 7 avuye ku migabane 7 gusa. Kivuguruye bashyizemo ama equipe kirimo za Real, kirimo za Bayern, kirimo ama equipe ngayo ngayo, bakaza bagatwara kiriya gikombe. Yari achievement ikomeye kuri Buruko, ku buryo none uyu munsi bari mu mwanya wo kuvuga ngo nibyo shampiyona ishobora kuba itarakunda ngo tuyitware, ariko hari cornerstone, hari fondation twamaze gukora ku buryo byoroshye kubipresenta kuri buri muntu wese uri mu mupira. Byahita byikubitiro za expectation zari zihari. Romana amaze kugenda yari equipe abantu batekereza ko yabigiye kuba nka za Nottingham, zigeze kujya kuri climax ariko zikaba zigiye kugwa zihananutse, zikaba nka za Nottingham. Icyo kiba kimwe, ni ikintu kiza kuri Buruko kandi ubona ko bihari. So rero kuri ya winning mentality yayo, Chelsea ni equipe izi gukina ibintu by'amaturunwa, n'ikimenyimenyi finali imaze gukina ziri major ziremereye, uvanyemo indizo za Carabao, imaze gukina finali 9 kandi 8 yarazitwara, yatsinzwe imwe yonyine, igikombe giteretse hari ya 2008 yari nayo ya mbere kuri final Champions itsindwa na Manchester United kuri penalty. muri finali zose ko nyine zikomeye yatsinzwe imwe muri 9 yatsinzwe muri finali 9. Finali ya mbere 2008 kandi arayitwaye 2008 itatwaye gusa. Izindi finali za Champions League, za Europa League, za Super Coupe, icyo bikombe by'isi by'amakara, imaze gukina finali 9 yatsinzwe imwe yonyine, ya mbere ntabwo ari yo hagati. So icyo rero ukumva ko ni ikintu kigihari. Benjamin yavugaga ati berekanye uburyo bakomereza kuri hahandi mu byari bihari. Icyo mbona rero babura muri shampiyona cy'ingenzi, bigoye ko bazanagihindura. Imikino 38 isaba management y'amezi 10, week in week out. Umutoza muto cyo nahereyeho kibaba batoya badashobora kuba bacalenginga cyane ngo bashyiremo input y'ibyo bitekerezo, ko ubonye nk'umwaka yari imaze kugira ubushize watekerezaga ko ari equipe yakabe kubijya nko ku isoko byibura rya Victor Osimhen, ari equipe iri buvuga ataho tugeze ahangaha kugira ngo dukomeze twitware neza. Alexander Isaac, twatekereza abakinnyi nk'abo Alexander Isaac, twatekereza abakinnyi nk'aba Jonathan Ta, kugira ngo tugire ba bakinnyi bari muri classe ya mbere bari buze kudutwara. Ariko kubera yakote ya business ubona ko ifitemo akaboko kanini, binjiranyemo tuzanatanga umusaruro ariko tunakore business, ntibari buze kugura umukinnyi udafite icyo bita resale value, batazagurisha babona ko ejo hazaza ari hato uko yabikora kose. Kuko umukinnyi w'imyaka 20 ntibiri bukunde ko bari buze kwinjira mu mukinnyi w'imyaka 20 uri hejuru y'imyaka 24 nibakabye, ntibiri bukunde kuko arabonaga ko rwose kipa niri ni heza, yakagombye kubishyiramo ba Victor Osimhen mu mwanya wo gushyiramo Liam Delap, yakombye kuba itekereza Jonathan Tang umudefenseur mwiza uhari, cyangwa se bagatekereza undi uri kuri calibre aho gutekereza Jarori hato. Urumva uhasanga abandi bari bangana nkawe. Ibyo rero byicwa na cya gice kinini kindi bakiza imbere cya business. Noneho ntibinarangira aho ngaho, ahubwo niba ari butinye no kugurisha amaduka babona wamaze kwinjira muri system. Niba umukinnyi twaramuguze miliyoni 25 tukabona ikipe idwa 52, ubundi niwe kamara, ntidushobora kuba twakora undi. Ubona kandi badakorwaho cyane wena nino mediane, sinzi niba hari nuko ataraboneka n'umuguzi uri seriye cyane ngavuga ati mwatanze iryibiri kuri enzo twereka tubahereze iryirindwe ngo turebe ko bayanga. Ntabwo turabona umuguzi uri seriye gutyo nka kwa kundi nyine nabo bagiye kubashaka, uretse ko bari bafite na Marriage Cross ntabwo araboneka. Nta bakinnyi baje
ubona ko business wise aba bakire bafite ibitekerezo kuko nibo bantu bazanye ikintu cya amortization cyo kuvuga ngo umukinnyi tumugure miliyoni 120 zizabarwa mu myaka 8 tumuha amasezerano y'imyaka 8 n'imishahara yabo. Nibaza ko nayo key y'ibintu byabo ikintu cya amortization niyo key y'ibintu byabo cyane kuko izo miliyoni 120 n'imishahara yose bazamugendaho kandi abakinnyi ntabwo babahereza imishahara myinshi baremera bakabahenda ku isoko binjira ariko bakabimisa imishahara isanzwe kuko nyine ntabwo ari big brands iyo baba bari kuko nka Kore Pama ni umukinnyi baguze muri Man City uyu munsi uri murerekana urwego rwe ugiye kumugura ntabwo yajya munsi y'ibihumbi 300 byo kumuhemba ariko ntumukinnyi amafaranga yose bamuhaye yari amafaranga yarebaga kuri kariyeri kurusha ibindi. Enzo Fernandez yari amaze amezi 6 avuye iwabo muri River Plate. Moise Caicedo nuko nguko n'abakinnyi bo bavuga bati reka twemere tubatanga amafaranga akavagari kangana gutya baze tubafata igihe kirekire ku buryo nibyo byitwa bya za financial fair play nizo zitwa za PSR profit sustainability rules nibajya kubara bazabara amasezerano y'umukinnyi n'ibizamutangwaho ntabwo bazabara ya myaka ngo 4 cyangwa 3 ya mbere kuko buriya nka Madueke ari amafaranga bamuguze bahita bayongera ku mafaranga yarasigaje guhembwa bakayita inyungu. Niba yahembwaga ibihumbi 100 ku cyumweru waba ugasanga wenda ku mwaka yahembwaga miliyoni 5 n'urugero ndimo ndatanga akaba yarasigaje imyaka 6 ku masezerano ye akari buzahembwa miliyoni 25 akaba yaguzwe miliyoni 52 bahita babara miliyoni 77 ziri profit zinjiye muri equipe cyane uko umukinizo yagomba gutangwa hari izo bamuguze hari n'izo bagombaga kumutangaho mu mishahara urumva kote ya business bafite maho ngaho nkabona rero ko bise bikunda bagize ibikombe byibura batwara bagize imidari batwara igisigaye ni ugushaka iyo consistency byo kuba baseseramo bakatwara ikindi gishoboka ibe Champions League ibe championnat mu gihe byashoboka ariko ubona ko sofa project yabo irandastandable abantu bashobora barayisobanirwa noneho bakayumva bitandukanye na cyagiye bashora miliyari ku isoko batabyumva